ole tun tum chu keima nge ina dragon fruit kalau chin tran ve dan le we inia ara kan ei ve tak dan te hi akan da ve te ang video te kalau la ve zo ba chung te chu ka handa thave zela ari ra le mai ai chuanin kan da ve ange ami tam tak ten in tangkai pui lawani pon tangkai pui mol te po idom ve ma na mani thil ti mani kut ko hi alute mawangin kan da thave du shim bok ani ole he video kan huang hianin dragon fruit ka chin tran mi ani hi ti than sangi ma som house nei tu te hianin an dragon fruit chin anin chungani an suata chutami ara la ngai me achang tha chu an phal rai no savio me ka han la ve a chung te chu ti han ka fa te ne lan sikul chala kan han ti ve ni hi ti khan kan polipota chuan he baketa te nge ni he horticulture ho bom siam ang chia ti yanin lei ka da a tianga chan kan phun ve chan ta a he ti kwanin ve loi do ni an lei he an kham khop to don lo wangin bom rian zo ka sana ti han lei na kina kan da bil ze langa lei tha te nen hian he spin mo bom ro kan da khol kha ka mang tang kai tel ngot mai ni a khong tha zo to ne hian ta hian ka da a polipot som ni ve la ka da kha ti hian ka gup ta a ti hian man hla de do na ni ti hian he an oi thave ngo to a an lo chor ve na sa to a api than sang ni chor ni api thani te ta kala khani a so post ta an pai na an suat na achang an suat na kha kala a ka phun ve a tinung ve ni ti hian lo ni ta voin july ni riat July ni riat sang hi som ni pathuma an din na ni chuan hei se khom te po hian ka ti thia hi ko ta ka da den huana ka phun le do na ni ki dan lo len dewa ti chuan kan ti chong ve thia na ni like in chung garanda te hi mang tang kai ve he te hi kol thei po alian to ema kol thei po hi hei ra tir nge ka tu ma ti hian ase hei mune en kol te kan ni lo boka ara thei lo kat maya kumin sang ni som hi panga ka juk ro le po in ara thei lo ni bai tha khop bai ena thoni hianin video lak sak tu ka nei lawa ka tho zo be nuwa ke ma hian ti hian ka tho fel nuwa hi ka la chau ta ka ha kwang lai le ka ti lai vel pakhat ma en tu ro om ta lo thunga bai tha khop nei hei pathianin ka tho tele ka thil ti ve te min she sakani ang ka ti a ro aron sur ti ra ka ti zo fel man chi ati hianin mal som ro aron sur ti ra tui a san pa pe ngai me lovin ti hian wan ro tuin aron del kil ngala kalom le ani hei hian atinungin ange em bok ni in ka sia a anon pung chho ve ta luai mai ani a ve ni a chuanin chung kolom alo tling ve ta hian maya alom om tak set ani tin ke tong trai war mi tong trai ngai na mi ti taka hianin adir bera pathian ne na ka hlana eminia tia kan som fel po hianin pathian ne na ka hlan le thapa ti thei dang awang ema thantir tu le nun na pe tu pathian ne na kan hlan le a lai pan mai min som ani a jan he mi tak tu na kalantir tak hi chu khatakati che ami kha pothum bucket pothum hi tui khwatlang kan kwa tara bathara lo om ve tan ka son chowa chuan chu hei kalak na te pisang te soi ange khanin ti hian kum khat nuwa ara ma yang an ti kha dikhle maya khami ka son chho ka hei ti kwan ku zar peng polanga lavania ara ve ngal wang maya ku ara ma saberania ku ta lo lang wang ku chu bang chuan abik tekin kan focus bi kan hi alu ve te mi nia o na dragon fruit drama saberani ve tatani he ara ma saberi ka huwa ka lo me ma pathian ne na te lom thu te ka sai mola chan ke ma nge in kan lova chan in chunga kan ro puya he atak hilen po alian em lova ma se ra ma saberania alu te ma wang khanin chung kwa in ei vek la ka duwa pathian ne na lom tu se kalan te nuwa khan kan in phel dar ta kan ei ve ta chak me ni chu kan lom ve sin
chuanin hei video kan me khi chu ni kum sang ni som ni balia ara pang ngai ve te wa aron ra tan ve aron zam ve tak nowa ara te ani a ka zu vlog lai vel hi engti kun lai nge khre cha to lo he ara un lai vel chu kan she the ni chu zulai bor vel tho kan in ka sha ni te ka lo chin cha to lo wa chuan he ara na sa ve ta mai ani kum khan kan lo ve ta no mai chung kolom chu ani ve le ta mai kan van long ta ke dragon fruit thi kan chung kwa han kan du ema kan fa pa te hian an du em boka bazar a hian kan le ya ta to thei em mai bok sia ara hlim lai vel pe hi chuan ta to thei ema anwa atam nuwa tlom ta chau thin ani mo kan na sa thei ema sum tam tak sen sa ngai thina chu bang chuanin hei office a kan thok pui pa ku hroyan an in chunga chin dan te soi thina an ma ni chung ko ei khop te chu an nei ve le ni ti te soi thina alo mom em in ka sia khong sarai pa ti angin khong kan ti ve te ang te ka tia chuanin khari ruwa kha nin min challenge riau ta ni ei du ngoi ten nia chin ve mai chu atha takang a ka tia chuan pi than sang ten an lo suat na la turin min han ti ve chik bok nen kan la a kan chim ve chhota chu nia ti hian fa te lom chu kan han thar ve tareng mai tam tak la thar lo na ila he ala ra don chowa umin sang ni som ni panga phe chuanin mania ka juk video a ma se ka video ka lo delete le man a ka phone ti thol ka tum na lama en tur om talawa ara na salom biao mai apar na sa ni kum ai chuan ara tam tura ka ngaya tin ara po kan juk lowa alian thale meya ara masa po len po ni kum ai chuan alian le hle a pum khat po kezi khat ani deu tho mai chu tiang ang chu khi lai khi ti khian aron lor chuak sunga ki chu ni kum mania kumina phe chuan khi ai khian abuk to zo kani ei mani lo ka kan juk kala hei jira ta na lova tuna khan ara kan han ei chu tui le mai ni takani thum tak ti khian aron lor chuak su to maya apung na sa he to mai ni ni boi te in kha an la pui ve la ni alian tha si no he mi he boi te thala pui he alen dan khi in thiam mayan apum o mai ni du om tum takani mi ten ha tak le na sa te pin lo ti to zor suma te po tam takan lo thar to na chung te chu a lu ema anni pon soi tur he aina sa zo kan sia ang mase ke nin kan ti ngai lo tiang han ti thar ve hi a lu le zwala ni ka kor hak le ka dragon fruit hi ain mil che ni oi a tui don khop me ano to bi dragon fruit ni tui lu tu ka bota ka chen ve hi hei ara tui lu tu ka ni chu alam om chin mai no gar thora ha ko ma thor na ra tan taste so ka ngai atuyem ham tu he kan no chin ko me atuyem Athum ni tok ma dari jungle fruit tu khop mai thank you atuyem không tu về tu tu ni rin te ko waktu tui lo de ko ringa atui lu atum mo man om te ei tai bera kan chung ko singa azina wangin ole ti khan ka dragon fruit tharve chu ka pasal fanau te khan min han fak min han comment lia ma anu hi min han fak bol phuana kalom ve emani chung kwa te po hi tia han in fak te han in choi moi te hi anwa ve ema achang in han in hau bok thin mai la achang chon han lim le thini la han in fak ve bok thini la anwa em mai ni ti chon pathian zara dragon fruit nei ngai mia lo chin po chi ngai lo lei reng chin khan mani thar nge kan han ei ve theita hi ma son na sa tak ani ve ni ke ni tan chuan nang ni en tu ji nga po mi tam tak chuan
zar sum ati tham khop po in nei to mai theya sum mu nan te po in lo mang to mai theya chu tiang tam takin omang amai ro chu chung ho te chuan e kan ta na hlut zia hi ka bur tran dan te min an thlir khan min sha thiam pui ka ring ani ke ni chuan hei te hi kan ti thei to kan ri a mani ei tur thar ve po hi a lu kan ti em then khaten enge moti tala in lo lok pui ve te po ka be se ye la ching ve ngai lo le nei ngai lo te pon chin ve pha nan te po lo mang ula ka du le mai ole khati jong kha ka dragon fruit chin thon thu chi lo ni ta se min thlir sak tu te jong chunga lom thu ka se ye ka channel la subscribe lo te mi lo subscribe sak ve zer u like le comments te po kha alom ve thei te me ania dragon fruit thei risel le taksa mamo chikim omna mani chung kwa ei khop tal chin ve tu mango